Yes, reka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Uyu munsi turi kuwa gatandatu ni tariki 24 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2025. Kaze muri aya makuru n'amakuru agiye kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko muri uyu mugoroba ibintu biratunguranye kandi birahinduka cyane, kuko amakuru yaturuka hariya mujyi wa Uvira aravuga ko hamaze kwinjira batayo 5 n'ibifaru byinshi by'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Turababwira kandi ko mu bice bibiri bikomeye cyane bikikije uyu mujyi wa Uvira n'ubundi isasu rimeze nabi cyane. Ibi turaza kubyinjiramo muri aya makuru ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kimaze gutaha ibirindiro byacyo bigafatwa n'intare za Sarambwe. Turaza kurebera hamwe ibi birindiro ari bihe. Turaza kandi kunyarukira cyase kugaruka mu ngingo 12 zikomeye kandi izashyizwe ahagaragara. Akaba ari ingingo 12 uwahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange yashyize ahagaragara. Izi ngingo zisa naho zatitije umugabo bita Tshisekedi. Turaza kandi kugaruka mu itangazo rikomeye cyane riturutse Kinshasa. Akaba hari itangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basohoye basa naho barigenera u Rwanda. Turaza kubirebera hamwe byose muri aya makuru. Nizere ko rero mwese muhari, nizere ko turi kumwe, nizere kandi ko ubwo niba bamaze kugera hano tayari ubwo bamaze guterekaho like yawe. Nyuma niba utari wakora subscribe hano ku Ibendera TV, uyu ni wo umwanya wawe kugira ngo witerekeho ubundi ibintu bikomeze kugenda biba terebye 5/5. Nshuti bakunzi bacu rero mudukurikira umunsi ku munsi, munyemerere mu kanya gatoya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Nizere ko ubwo ngubwo n'ubundi ikaze mwamaze kugenda mwiyumvamo. Ikaze mwese. Yes, nongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi bacu mudukurikira umunsi ku munsi hano ku Ibendera TV. Hanyuma rero ni munyemerere aya makuru tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira. Ndagira ngo nkubwire yuko ibintu muri Uvira byamaze gukomera cyane. Muri uyu mugoroba amakuru aturuka ahangaha muri Uvira aravuga yuko intare za Sarambwe zimaze kugenda azihuzura, dore yuko hari amakuru avuga yuko abaturage babonye imodoka nyinshi, ndetse kandi ngo babonye bamwe mu basirikare nabo batari bakeya. Vuga ko ngo ari abasirikare babarirwa hagati ya batayo 5 n'esheshatu. Aba kandi ngo bagiye bagaragara bafite n'ibifaru byinshi cyane. Akaba rero hari bigaragaza ko uyu mujyi wa Uvira abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kuwitegura. Ni nyuma yuko magingo yanga tuvugana n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 hari ibindi birindiro bamaze gufata bitandukanye. Hari ibirindiro biherereye ahangaha Runingo, Kiriba. Hari birindiro byarwanya umutwe wa M23. Hari ibindi birindiro byamaze gushyirwa hitwa Kingwengwe na Kihande. Aha naho abarwanyi umutwe abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kuhashyira ibindi birindiro. Hanyuma ibindi birindiro birahanga hitwa Tema. Noneho ikindi nakubwira nuko ahitwa Kiku na Useni n'ubundi amakuru aturuka ahangaha muri Uvira haravuga ko magingo yangaya ubu ngo harimo kumvikana urufaya rw'amasasu.
impamvu cyangwa se abarimo guhangana ahangaha ni inyuma y'uko ngo abarwanyi ba Wazalendo bagabye ibitero muri bimwe mu bice byegereye Ahakiku na Useni, dore ko n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo ngo bakomeje kugenda abibasira bimwe mu bice bituwe n'abaturage ahitwa Source de la Rivière Murongwe. Magingo ayangaya ngo ibintu bimeze nabi cyane kubera ko ngo isasu ririmo kuvuza cyangwa se ririmo kuvuga nabi cyane kandi irida ahagarara. Abantu batandukanye rero bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko ahanga ngo harimo kubera urugamba ruremereye kandi rukomeye cyane. Icyo nakubwira cyo rero nuko magingo yangaya ahantu hatandukanye hakikije uyu mujyi wa Uvira, intare za Sarambwe zamaze kugenda zihuzuza. Ahatari radari hari umusinepa, hatari umusinepa ntihabe radari hari ibirindiro by'izi ntare za Sarambwe. Bigaragara yuko aha bamaze kuhitegura cyane. Aba basirikare bari Uvira ngo bari kuzengereza abaturage, babambura, abandi babica, abandi babafata ku ngufu. Ibi rero ngo bikaba byatumye abarwanyi b'intare za Sarambwe bafata iya mbere, bagahita bihuta cyane. Mu bintu byatumye ngo bihuta cyane ni abantu bamaze iminsi bapfira ahangaha muri Uvira. Abantu bamaze iminsi bapfira muri Uvira bagenda baraswa ubutitsa. Ibi rero ngo nibyo byatumye intare za Sarambwe zisa nizibanguka cyane mu kubohoza uyu mujyi wa Uvira. Magingo yanga rero tuvugana abantu batuye aha muri uyu mujyi wa Uvira bakaba bavuga yuko hari ibimenyetso by'uko byanze bikunze ahangaha Uvira imirwano ikomeye iri hafi kandi vuba. Ahitwa Bahari Bishe, uturutse kuri Poka Vimvira werekeza Bahari Bishe ukaza ukagera ahantu hitwa Kavimvira, niho hakomeje kugenda habera ibikorwa byo kuhicira abantu kubera ko hari ikintu kimeze nk'imikuku neza neza ngo baragenda bakabashyira muri uru ruhavu hamwe rwose ubona ngo hanaretse n'amazi, ngo bakagenda bakabashyira muri uru ruhavu rero bakabicirayo. Ibi ngibi rero bikaba ari byo byatumye intare za Sarambwe zigira gute zibanguka kugira ngo zize gutabara aba baturage barimo kwicwa urw'agashinyaguro ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira. Ngibyo rero ko byifashe inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV. Ni munyemerere noneho twerekeze ku miriro n'imirimburano, aho abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bamaze kwakirizwaho umuriro n'intare za Sarambwe, bikarangira bataye ibirindiro byabo bikaza akwifatirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu nkengero za pariki ya Kahuzi Biega muri teritwari ya Kabare hamaze kubera imirwano ikomeye cyane hagati y'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Uyu mutwe urazirukanye ndetse ngo birangira unafashe uduce twinshi two muri ibi bice. Umusibejo kuwa gatanu nibwo iyo mirwano n'ubundi yari yongeye gukara ahangaha, ariko n'ubundi biza kurangira abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje guhangana n'intare za Sarambwe n'ubundi bahuye n'akaga, biza kurangira birutse ariko ngo bagenda bavuga ngo tuzagaruka, bahonda agatoki ku kandi ngo tuzagaruka. Uyu munsi rero imirwano n'ubundi ikaba yongeye kubura no gukomeza, aho ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC, FDLR n'igisirikare cy'u Burundi bari kumwe na Wazalendo ngo baje kongera kugaba ibitero, ariko n'ubundi bikarangira bayabangiye ingata kubera ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo babakubise babarasaho urufaya kandi babarasaho n'amabombe menshi cyane,
birangira rero intare za Sarambwe zigaruriye uduce twinshi two muri izo nkengero za Kahuzi Biega. Kamwe muri utwo duce uyu mutwe wibasiye cyangwa se wahise ufata na gace karimo ibirindiro bikaze by'iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, akitwa Kabusha n'utundi turi hafi y'ahangaha. Nyamara ariko amakuru amwe aravuga ko abarwanyi b'intare za Sarambwe aribo ngo bagabye iki gitero muri utu duce, mu gihe ku rundi ruhande bivugwa ko aba barwanyi ngo bagabweho ibitero bakabigabwaho n'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo. Aho rero ngo babanje gucokoza abarwanyi b'intare za Sarambwe bikaza kurangira izi ntare n'ubundi zibaye intare zikazura umugara, ari nabyo rero bimaze gutuma n'ubundi basa naho bazitsembye ndetse bagafata ibi bice. Aya makuru kandi akomeza avuga ko kubera imirwano ikomeye cyane yabereye muri iki gice, abaturage benshi ngo bahungira mu bice bitekanye cyase birimo amahoro byegeranye n'aka gace. Aka gace kabereyemo imirwano mu gihe katari gaherutse kuberwamo n'imirwano kuva barwanyi b'intare za Sarambwe babohoje uyu mujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo. Hejuru y'ibyo kandi imirwano ngo yanasize abakoreshaga no kuvuga bakoreshaga imitungo kamere muri ibi bice cyangwa se muri parike ya Kahuzi Biega, nabo ngo bahunze bayabangira ingata. Ikindi nakubwira nuko muri iyi mirwano n'ubundi ngo hongeye kumvikanamo intwaro ntoya n'iziremereye, aho ngo humvikanyemo intwaro nini cyane zirimo amabombe y'uburyo butandukanye, ariko ku rundi ruhande ngo hari n'amagrenade menshi kandi atandukanye yagiye yumvikana muri ibi bice. Ikindi nakubwira ku bijyanye n'iyi mirwano n'ubundi yabereye ahangaha nuko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bamaze kwisaruramo intwaro nyinshi, dore ko ngo ubwo aba basirikare bakubitwaga bikaza kurangira bamwe bahisemo kuyabangira ingata, ngo hari abagiye bagira gutya imbunda bakazijugunya, ubundi noneho bakayabangira ingata abari bonyine imbunda zigasigara. Ikikaye nakubwira nuko muri ibi bice n'ubundi ngo intare za Sarambwe zafashwe matekwa ni benshi cyane, hanyuma kandi abandi ngo bakaba barashwe bivuze yuko ngo bapfuye. Amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko bimwe mu bitaro byegereye ahangaha ngo byuzuyemo imirambo, ariko kandi n'inkomere z'abatari bakeya baguye muri iyi mirwano n'ubundi, dore ko hari imirwano yongeye kubura ariko yahereye ku wa gatanu, no kuvuga ku munsi w'ejo, akaba kandi ari imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru n'ubundi aturuka muri ibi bice akomeza kugenda abivuga. Nshuti bakunzi bacu mudukunda kandi mukadukurikira, munyemerere mbibutse guterekaho like niba bamaze kugera hano, nkwibutse kandi niba utari wakora subscribe kuyiterekaho, mu gihe uterekaho subscribe wibuke gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera. Ushobora kandi no gusangiza izi nkuru nshuti zawe zitandukanye, ugafata nka link ukayikubita mu magroupe atandukanye ubarizwamo, kugira ngo amakuru agere kuri bose cyangwa se kuri benshi. Twihuse reka tugaruke ku ngingo 12 za Kabila, Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ingingo 12 uyu mugabo yashyize ahagaragara, bikaba bivuga ko izi ngingo zamaze no gutitiza Perezida Tshisekedi wahoze ari Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba n'umusenateri ubuzima bwe bwose. Joseph Kabila yagejeje ijambo ku baturage ku mugoroba wo kuri uyu wa 23 Gicurasi muri uyu mwaka, nyuma yuko Sena imukuyeho cyangwa se imwambuye ubudahangarwa yari afite. Iyo myanzuro ya Sena ifunguye inzira yuko ashobora gukurikiranwa n'ubutabera, cyane cyane
ku byaha ngo byo gufatanya n'abarwanyi ba M23 mu ijambo rye rero yanyujije cyasi yatangaje Joseph Kabila yagaragaje isesengura rikomeye ku bibazo igihugu cye gihanganye nabyo, anatanga inzira byashobora gukemukamo cyangwa se inzira zashobora kwifashishwa kugira ngo ubundi ibi bibazo bikemuke. Dore rero ingingo zisa naho ari nyamukuru uyu mugabo yatsindagiye cyangwa se yagiye agarukaho mu rwego rwo guhangana n'ibi bibazo bikomeje kwibasira iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Joseph Kabila Kabange yagize ati intego ni ukugarura ituze, demokarasi n'iterambere mu gihugu cyacu. Ibi amaze kubivuga rero yahise agira ibyo asaba Tshisekedi, ndetse ibingibi abakurikiranira hafi bijyanye na politike by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bavuga ko ibi bintu byamaze gusa n'ibihungabanya uyu mugabo Tshisekedi. Bimwe mu byo yasabye harimo guhagarika ubutegetsi yise ko ari ubutegetsi bw'igitugu. Yasabye kandi guhagarika intambara byihuse. Yasabye gusubiza leta ububasha ku butaka bwose bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, no kuvuga ko ubutaka bwose bujyanye n'umutungo kamere bukwiriye gusubizwa leta aho kugira ngo bube ubw'umuntu ku giti cye. Yasabye kandi gusubiza igihugu cyangwa se kugarura demokarasi mu gihugu n'ubutegetsi bwubahiriza amategeko. Yasabye kandi gusubiza cyangwa se guha abaturage ubwisanzure bwabo. Yasabye ko hakwiriye kubaho kunga abanyekongo no kugarura ubumwe bw'igihugu muri rusange. Yasabye kongera iterambere ry'ubukungu binyuze muri guverinoma iboneye n'imicungire y'umutungo rusange ndetse n'isaranganywa ry'ubutabera ry'umutungo w'igihugu. Yasabye kandi kongera ibiganiro by'abaturanyi by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo habeho cyangwa se hagaruke amahoro arambye muri aka karere. Yasabye kandi gusubiza igihugu icyubahiro mu ruhando rw'amahanga no mu ruhando rw'akarere ndetse ngo no ku rwego mpuzamahanga. Yasabye kurandura imitwe yitwaje intwaro yo mu gihugu n'iyo hanze no gusubiza bava mu mahanga mu bihugu byabo, no kuvuga impunzi. Ubwo no kuvuga gucyura impunzi. Yasabye guhagarika burundu gukoresha cyangwa se gukorana n'abahezanguni cyangwa abacanshuro, no kuvuga remercenaires. Yasabye kandi ingabo zose z'amahanga ko zava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byihutirwa nta guteguza. Uyu mugabo yasoje asaba ko abanyekongo bahagurukira hamwe ngo barwanirire igihugu cyabo. Iri jambo yarivuze mu gihe ibintu bimeze nabi mu bya politike n'ubutabera, aho inkiko z'igisirikare ziteganya gusuzuma ibirego bikomeye bimushinja cyane cyane kuba yaba yaragize uruhare ngo mu bufatanye n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ibyo rero ingingo 12 zamaze gutitiza Tshisekedi, aho rwose agira ati ibingibi bikwiriye gukorwa byihutirwa. Twihuse rero ni munyemerere n'ubundi duhite tunyarukira mu itangazo. Ni itangazo rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda rigizwe n'ingingo 5. Izi ngingo 5 rero uribaza ngo ni ingingo ki? Iri tangazo ni bwoko ki? Ibi ni munyemerere nabyo tubyinjiremo ku buryo burambuye. Nukuvuga ngo umutwe w'iri tangazo uragira uti communiqué officiel cyangwa se
itangazo ryemewe na leta. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitwa Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu, umutekano, igenamigambi n'imico, iramenyesha ko yabonye binyuze ku mbuga nkoranyambaga ijambo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, aho ngo yavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryaba ryaratangiye gutahukana impunzi z'abanyarwanda zari zarafashwe nk'ingwate n'umutwe wa FDLR muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iri tangazo rero rikagira riti kubirebana n'ayo magambo Minisiteri irashaka gutanga ibisobanuro bikurikira: kubahiriza amasezerano mpuzamahanga n'ingingo ya mbere. Iri tangazo rigira riti leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kwemeza ko yubaha cyane amasezerano mpuzamahanga yemeye, cyane cyane ajyanye no kurinda abantu bavuye mu byabo ku ngufu. Ibi ibikubiye mu masezerano mpuzamahanga ndetse n'amategeko y'igihugu. Ingingo ya kabiri ibirebana n'amasezerano mpuzamahanga ajyanye no gutahura, no kuvuga gutahura impunzi. Iyi gahunda yo gutahura impunzi igenda ikorwa ngo hashingiwe ku masezerano yiswe Accord Tripartite yasinywe n'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na HCR ku ya 16 Gashyantare mu mwaka wa 2010 i Kigali mu Rwanda, ndetse ngo n'amasezerano yo ku itariki 24 ukwakira mu mwaka wa 1994 yasinyiwe Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya masezerano ngo ibihugu ibihumbi by'impunzi z'abanyarwanda bahisemo gutaha ku bushake babifashijwemo na HCR. Iyi gahunda rero ngo irakomeje nta gahato, kandi ngo yubahiriza ihame ry'uko umuntu atasubizwa mu gihugu cye ku gahato, no kuvuga no refoulement. Ingingo ya gatatu muri iri tangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo risa naho rireba u Rwanda. Ingingo ya gatatu iragaruka kubirebana n'ingaruka ngo zo gufatwa nk'ingwate na FDLR cyangwa se kwa FDLR. Ibyatangajwe leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko ngo ari ibinyoma kandi ngo biyobya. Iri tangazo rigira riti impunzi z'abanyarwanda bavuzwe zari zaramenyekanye, zarabaruwe neza kandi zaramenyeshejwe ubuyobozi, byaramenyeshejwe ubuyobozi bw'u Rwanda hakoreshejwe urwego rw'ubufatanye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na HCR. Iri tangazo rikomeza rivuga riti bavaga ahantu hatandukanye, ndetse bamwe bari baratuye mu nkambi nka Karenga, hanyuma baza kwimukira Isake kubera ibibazo by'umutekano. Abo bana rero ngo bigaga mu mashuri, no kuvuga abana bizi impunzi ngo bigaga mu mashuri nka Ecole Primaire Kanyozana na Ecole Primaire Kasheke, ahari ibikoresho bihagije kandi ngo bifite kandi ngo bari bafite uburenganzira bwo kugenda mu mudugudu nta kibakumanga. Iri tangazo kiragira riti rero nta bucuti na bumwe cyangwa igitutu cya FDLR cyari kibariho n'iki na kimwe. Ingingo ya kane mbibutsa ko ari ingingo eshanu muri iri tangazo rimaze gushyirwa ahagaragara na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rireba u Rwanda. Ingingo ya kane iragira iti kurwanya ibihuha no guca imiturire itemewe. Minisiteri iributsa ko gutanga amakuru y'ibinyoma ku bijyanye n'impunzi bitemewe kandi bihungabanya uburenganzira bw'abaturage ndetse n'umutekano w'igihugu. Iremeza ko inkambi zateguwe ku buryo bunoze n'uburyo bwo kubakira impunzi bwujuje
ubuziranenge. Ibi rero ngo binashimangirwa nuko impunzi zigerayo zibasha kubona ibyo zikeneye zikaruhuka kandi ngo zikagaburirwa neza. Ingingo ya 5 rero ari nayo ya nyuma muri iri tangazo rimaze gushyirwa ahagaragara n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, basa naho iri tangazo barisohoye bashaka nko kwandikira u Rwanda. Ingingo ya 5 rero iragira iti gusoza. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iributsa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izakomeza kugira uruhare rukomeye mu kurengera ubuzima, uburenganzira n'umutekano w'impunzi n'abasaba ubuhungiro. Iyi minisiteri kandi irongera gushimangira ubufatanye bwayo na HCR n'ibihugu by'inshuti mu rwego rwo gukemura ikibazo cy'impunzi ku buryo burambye bijyanye n'amategeko n'amasezerano mpuzamahanga. Iri tangazo rikagera ku musozo rivuga riti bikorewe i Kinshasa kuri uyu wa 24 Gicurasi muri uyu mwaka w'2025. Shabani Ruko Bihango G akaba ari Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, umutekano, igenamigambi n'ibijyanye n'umuco muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero mwabantu mwe ibiba bigenda abigaruka hirya no hino. Hanyuma rero ni munyemerere mbashimire cyane mwe mwari muri kumwe natwe muri za updates twari tugezeho muri aka kanya. Nizere ko mukomeza kugubwa neza, mukomeze kugira weekend nziza, mukomeze kandi kugira ubuzima bwiza. Imana ibarinde. Nge nari umukadza muraya amakuru.